Iż-żona turistika tal-Qawra. Fil-Venda, ġurnata tipikament xitwija, bix-xita u riħ qawwi. Numru sostanzjali ta' passiġġiera jistennew barra fil-ksieħ biex tasal karozza tal-linja. Trekwarti għan nistennew, ġew 12 ġew xi tlieta u extreme, u aħna nna xi trekwarti jew, m'hemmx li ċemplu, ishom mhux huma, daqshekk kemm konna aħjar qabel. Idumu ma jiġu, kulħadd teqbes il-kju. Minkejja sitt bidliet fir-rotot li fuqhom intefqu 400,000 euro f'konsulenzi minn Transport Malta, l-ilmenti tal-konsumaturi għadhom simili għalli kienu mill-Lulju l-hawn. Il-mod kif inbidlet is-sistema mhux qed taqdi lill-passiġġiera. Rigward il-ħinijiet għaw isfel speċjalment il-Qawra u r-Ruli. Ġili għamilna sijat nistennew għal-belt u bat għandek sija u nofs oħra biex tasal minna għal-belt. Għax il-karozza li kien hawn qabel li tgħaddi minn Birkirkara dik inqatet ukoll. Fost dawk li jilmentaw ma' One News kien hemm turist anzjan li ma felax jistenna aktar u kellu jmur lura d-dar. No more, I'm going home now. Sara. Turista lapal flus lura tal-biljet għaliex fi gliemu dan ma kienx servizz aċċettabbli tat-trasport. Meta ċempel il-customer care tal-Arriva, l-unika tweġiba li ngħata kienet li għandu jibgħat email. Claim a refund off Arriva. We have to send an email to Arriva's head office before they'll even consider giving a refund. We've tried in the past to send emails to Arriva to complain about the service, and they've totally and completely ignored any emails we've sent them. Dan in-nuqqas ta' servizz fil-Qawra ma kienx każ uniku. Koppja Ingliża lilha tiġi Malta 11-il sena tirrakkonta ma' One News kif fl-10 neqes ta' filgħodu telqu mill-Qawra biex imorru jiklu Marsa Xlok. Irritornaw lura l-Qawra fl-4 ta' wara nofsinhar. Sija biss minnhom kienet f'Marsa Xlok, il-bqija tas-sigħat jistennew u jivvjaġġaw. We've been coming here for 11 years and the buses that they are now are not very good. We caught a bus on Sunday morning, not last Sunday morning, the Sunday morning before, from here at 9:45. We got to Valletta, changed buses at Valletta, got to Marshallslough. We spent 1 hour in Marshallslough and then tried to get the buses back. We were waiting and 2 full buses went by and we couldn't get on. Then the other one came and then we got to Valletta. We had to change at Valletta, queue again. Then by the time we got back here to Aura, it was 4 o'clock. Dawn il-problemi qed jiddominaw minkejja li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi qed imexxi task force biex jindirizza s-settur tat-trasport pubbliku.